Te, addio Virgulino. Semblos preoccupado. Ensaggios una poción novelo? Ah, aquello l'avem studiato, la potion de l'arcanel. Oh zut, has vist? Es en escritura fraccionario. Podes cambiar co, Virgulino? Ah, merces pla, es plus aisit a leggi en escritura decimalo. Anamzi. Bersats din lo pairol 10 unitats de perlempempeng, 13 unitats de ruche, une dezen de blau et 4 dezens de jaune. La dezeno de perlempempeng es faig. Après 13 unitats de ruche, ou més pratic lo riban retaliat en dets per comptar une dezen, baqui pel dezen de blu. Et ara, 4 dezens de jaune. Pulit arcanel, Virgulino, ta receto es perfecta. La pourriam escriure dins un tableu per se'n rappela pla. Perlempempeng 10 unitats. Une dezen, ok. Ruche 13 unitats. Blau, une dezen. Escribilo 1 di la colonne dezens et lo 0 di la colonne unitat. 0,1. Et acabi la recette amb 4 dezens de jaune. 0,4. Tout est bon. Oh là là, mais que se passo? Esperi que Virgulino sap so que fa. Ah oh, pas mal cum arcanel tabé.